Yes, nizere ko mumeze neza muri amahoro. Ni Desire ugarutse, tujya kugura kuri part 3. Last time twarebye part 1, part 2, then this time tugiye kugura kuri part 3. Turimo duce 24 twa YouTube video ideas ku muntu ushaka gutangira business ya YouTube channel, ashobora gutangiraho akora. Buri wese afite aho azisanga muri video ideas zirenga 1000 mfite hano nicaranye imbere yanjye. Ntabwo uzabura aho wisanga ushaka gukora business idea muri niche iyo ari yo yose, kuko video idea mfite ziri muri niche zose ziboneka kuri YouTube. Iyo niche yose umuntu wese yashaka gukoraho yose, hano hari video idea yayo mfite hano imbere yanjye ndi kureba. So umunsi ku munsi tuzatujya tuganira, ikiganiro kizagisohoka buri munsi, rimwe ku munsi cyangwa se kinasohoke kabiri ku munsi bitewe, gitondo na nimugoroba bitewe, ariko rimwe kuri buri munsi byo kizajya gisohoka. Ugomba kuba uhari kugira ngo uwumve binuza video idea ukeneye gukora kuri YouTube, kugira ngo ubashe kuba wakoza YouTube channel yawe uyikure kuri 0 subscribers to 1 million subscribers, binyuze mu ma video ukora meza abantu bakunze wateguye fresh. So rero tugiye gukomeza ku gace ka gatanu bushe twaganiriye kuri business, twayivuzo cyane business. So kuri uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijyanye n'ubundi n'ibijya guhura n'ibikoresho tukifashisha cyangwa se n'ibidufasha ubuzima nk'aba YouTuber kuba twakora ibijyanye na YouTube n'ubundi, haba muri equipment, haba ku social medias. So tugiye kura kuri izo video ideas. Turahera ku mafoto n'amashusho. Amafoto n'amashusho, aba YouTuber benshi rwose ibyo amashusho biba bigomba kuba ari ingenzi kuba babizi. Rero tugiye kure umujye utangira ibi bintu uburyo nawe yabikora abyigisha abandi, mu gihe nawe yabyize neza, abizi neza ku buryo yabisobanurira abandi bakabyumva kandi neza. Amafoto n'amashusho ni agace ka gatanu karimo duce 10, n'ubundi duhita dufungira kuri 50. Twagiye amafoto n'amashusho. 41, gutanga inama ku byerekeye gufata amafoto. Nimba uzi gufotora, nimba ufite skills mu gufotora, wiyicarana jya kuri YouTube channel, create YouTube channel, utangire gukora business ya YouTube channel, wigisha abantu gufotora, ko bafotora amafoto meza, ama angles, ama slide, ku buryo umuntu ufata ifoto nziza akavuga ati wow, wigisha abantu gufata amafoto kandi neza. Ubu mwarimu wigisha abantu amafoto meza, gufata amafoto meza, uburyo umuntu azajya avuga ati skills mfite zituma mbona akazi ko gufata amafoto meza. Nabyigiye kwa kanaka kuri YouTube channel ye, anyuzaho ibiganiro cyangwa ama videos ajyanye no kwiga gufata amafoto kandi meza. 42, kwerekana uburyo butandukanye bwo gufata amafoto ya mwirinde kwa bwajye gufata amango, ukamenya ngo ndamufata ifoto y'ubwoko n'ubu ngamije iki n'iki. Emotional, nyine gufata ifoto yerekana mu maso hiwe, nerekana amarangamutima, nyine gufata ifoto yateye inambuko nerekana ko ari umuntu uri gentleman, ni gufata ifoto nerekana ko ari umuntu uri boss ready, kamenya posture afata position. So ibyo byose ni video ugomba mu gihe ushaka gukora business YouTube business, ukeneye iyi business, iyi video idea kugira ngo ube wabasha gukura attention ya wa muntu ushaka kumenya gufotora, wa muntu ushaka kumenya ibintu bitandukanye kuri photography. Ukeneye ino video idea yo kwerekana uburyo butandukanye bwo gufata amafoto. Hari abantu njya mbona bafotora hanze, ukabona ari kubwira mu magare mbafotora gagara akafotora, ibyo gusa bikarangira. Umufotographe mwiza ni umufotographe ubuzi kubwira umukiriya ari gufotora ati fata iyi poste ndabone yaryo, nkurikije uburyo wambaye, physical appearance yawe, nkurikije naho turi, nkurikije ni ifoto yawe ikigamije, hagarara ukuntu kubirahura. Uwo muntu hakenewe hano hanze umuntu uza ko abantu bitekerezo nk'ibyo ngibyo, bakajya mu mwuga wo gufotora bafite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo biri byagutse, bigezweho, bitarimwe bya kera. Ufotoraga umuntu yatanze piece ari kururabo ukuntu utamenye. So twakomeje 43, kwerekana inzira yo gukora amafoto ukoresheje uburyo bwo kuyatunganya, editing ama video. Nimba uzi icyo bita Photoshop, jya kuri YouTube channel utange
ubumenyi mu bijyanye no kweditinga amafoto bakoresheje Photoshop cyangwa se n'izindi mbuga zitandukanye n'izindi software zitandukanye zeditinga amafoto, ariko iri common mu ahantu hose ku isi hose no mu Rwanda ni Photoshop. Umuntu ukamwigisha kweditinga ifoto akayihanagura neza ikazisa fresh. Umuntu yafotoye afite ukuntu hari agaheri yazanye katari sawa atagashaka, akamenya ukuntu ari bukata ko gaheri. Hakenewe umuntu rero uzi iyo Photoshop. Nimba uzi Photoshop wibyicarana, fungura YouTube channel utangiye business yayo, wigisha abantu kweditinga amafoto bakoresheje Photoshop. 44 gutanga isesengura ry'ibikoresho by'amafoto. Hakenewe umuntu uzi ibintu bijyanye n'ibikoresho umuntu yifashisha akora amafoto, afotora amafoto kandi meza. Uzi ubwoko bw'amakamera, azakabwira abantu ati uzakenera Canon Mark III ifata amafoto fresh, uzakenera Sony, uzakenera Nikon ikunze gukoreshwa ku mafoto, ukamesobanura abantu bijyanye n'amafoto. Nyine umuntu akabazi ngo nimba nyine ufata ifoto nyine kamera ni nimba ngiye gufata amafoto y'abakinnyi mu kibuga, nyine kamera ifite telefoto, nyine Sony wenda ifite telefoto, nyine ubwoko bwa kamera ufata amafoto neza na lens bijyana. Umuntu uzi kubisobanura neza. Niba ufite ubwo bumenyi wibwicarana, fungura YouTube channel utangira usharinga ubwo bumenyi bwawe, uzabona abakiriya kuko barari benshi bashaka kumenya byinshi ku bijyanye no gufotora n'ibikoresho bikoreshwa bafotora bigiye bitandukanye. So rero abantu barabikeneye, bakeneye unababwire mashini ishobora kubafasha kweditinga neza ni crashing, babwire ibyo byose unababwira aho bayisanga. Abo bantu bakeneye umuntu baha ibyo bitekerezo. So rero nkuhaye video idea yo kuri YouTube ushobora gukora igakubyarira inyungu kandi neza cyane. 45 werekana urugendo rwawe rwo gufotora n'amashusho ya uburyo se nimba ufotora. Tangiza na YouTube channel kuri niyo business, usharinga abantu idea ubwo ati ngewe dutangira gufotora twakoreshaga Canon D 5500 cyangwa se Canon 250, nyine twahiriye hasi turazamuka, none ngo dusigaye dufotoza za telefoto ya umuntu. Umuhe motivation, umwereka aho wahereye, umuhe urugendo rwawe ariko bitarimo kubeshya, umuhe urugendo rwawe rwo kwatangiye naho ugeze. Abantu benshi bakeneye abo bantu bagira izo nama, babaha ibitekerezo kw'ibyo bintu bagiye bakoraho. 46 video idea wakora kuri YouTube ushaka gutangira YouTube channel cyangwa se ushaka nyine kongera abantu bagukurikirana bitewe n'ubumenyi baha bakunda bakurikirana. Gusesengura ibihangano by'amafoto bizwi. Hari amafoto ari famous in this world, amafoto azwi cyane muri ino si. Ushobora gutangiza business, ushobora gutangira YouTube business ariko gahunda yawe ari kujya noneho usesengura amafoto yamamaye kwiyisa. Hari amafoto menshi cyane yamamaye abantu batazi inkuru zigiye zihishe, nyuma ushobora gutangira kujya sesengura. Urugero nk'ifoto ya Jacques na Rosa iri ku makarita yaramamaye cyane. Iriya foto hari abantu batazi inkuru yayo, baba batazi byinshi kuri. Ushobora gutangira business yo kujya usesengura amafoto nk'ayo ngayo, ukaba wabasobanurira iyo foto ibyayo, inkuru yihishe inyuma. Twagiye 47 video idea 47 gutegura amarushanwa yo gufata amafoto. Gutegura amarushanwa yo gufata amafoto. Buriya uramutse ukoze video yawe hariya watumiye abantu b'abafotozi bakamejeje bagakora amarushanwa yo gufotora amafoto meza, ukerekana amafoto meza wafotoye, benshi bizaba motivasha kwinjira mu mwuga wo gufotora. Bazakurikirana video yawe kubera yuko bazaba bakeneye umuntu bamotiva, bareba ati bari muri competition yo gufotora, nyenye gufotora ifoto nziza nk'iriya kanaka yabarushije, yafotora ifoto nziza nanjye nyene ukamotiva abantu. Hari benshi bakeneye iyo motivation yawe ya video wabahaye werekana competition y'abantu barimo barafotora ubyerekana. Hari benshi babikeneye, uzabona abakiriya kandi uzagaruka uzanshimira. 48 kuganira ku kamaro k'ibishushanyo mu gutanga ubutumwa. Ibishushanyo murabizi, gushushanya painting, buriya painting zitanga amakuru, zitanga ubutumwa. Aho uzabona painting bashushanyije y'umuntu runaka cyangwa ikintu runaka, ntuzagira ngo ni ibintu mutakura ngo murimbo gusa. Akenshi bitakatsa aho hantu, itatsa aho hantu isanze ariko ifite amakuru iri gutanga. Urugero hari nk'ibishushanyo bijya bikorwa by'abasirikare,
ukabona bashushanyije ingabo za kera. Ibintu biba bisimburiza byinshi cyane mu mateka. Urugero bari nko kwerekana ati hari igihe nk'u Rwanda rwatewe rwirwanaho, abantu babikoze bari intwari, bagashushanya nk'abo bantu baje barwanye ku gihugu cyangwa se ku bwami, ni ikintu bubasha kuba bwasenyuka cyangwa se n'igihugu ntikibasha kuba cyarindimuka, bagashushanya abo bantu. Rero iyo ubonye nk'iyo painting hari igihe ugira ngo ni ibyo gushushanya wenda by'abasirikare bisanzwe, ariko uba usanga ari nko kugira biyibutse mu mateka batazayibagirwa, bibuke abo bantu nk'intwari n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero utangiye gukora ubusesenguzi k'ibyo bishushanyo ujye ubisesengura. Izo video zizakundwa cyane kuko ni benshi cyane baba bakeneye bafite amatsiko, cyangwa se benshi banabinyuraho kubira gutyo ntibamenye ibyabyo ntibabyite, ariko yabona umuntu wabisesenguye akaba yaba interest none yo kuba yamenya ibyabyo cyane. So mutangiye business yo gusesengura ibyo bintu ku bantu mufite izo idea z'uburyo ibyo bintu. Nimba ufite ubwo bumenyi wibwicarana ngo buherane, wibwicarana ngo buherane, benshi babukeneye, bugurishe, buha abantu kuri YouTube channel babukurikirane, babugure mu kugukurikirana. Kwerekana uburyo 49, kwerekana uburyo bwo gufata amashusho meza. Umufotografa mwiza afata amashusho amafoto neza gute? Azakeneye iki kugira ngo afate? Hari indi video idea bibaza gati ibikoresho byo gukoresha, hari ubwoko bwa kamera ukeneye, hari ibyo bita apertures, apertures yo gufasha speed light, ibintu nk'ibyo. Hari video twabonye ugomba kwerekana ibyo bikoresho byagufasha gufata amafoto meza. None hano tugiye kureba gutanga ibitekerezo by'ahantu heza ho gufatira amafoto meza. Hari ahantu heza hano mu gihugu cy'u Rwanda rw'imisozi igihumbi, ahantu heza henshi cyane ho gufatira amafoto meza habugenewe, n'ahandi hari ubwiza nyaburanga bukiri natire bwo gufatira amafoto nka za Nyungwe na za Nyandungu ku bahazi, no mu mujyi za Free Zone na heza cyane. Ushobora gutangira kujya ukora vlog ukatembera ahantu hose ukereka abantu bagukurikirana ahantu heza bafatira amafoto. Ubwo abantu bagiye gutangira business yo gufotora akaba yamenya ngo nimba mbonye umukiriya wo gufotora kandi ashaka kwifotoreza ahantu heza ndamujyana, nimba mbonye ikiraka cyo gufotora mu bukwe ndaza kubarangira ahantu heza cyane bazasohokera bagiye gufata amafoto yo mu bukwe bwabo. Ibyo byari twari uduce 10 turi mu gace ka 5 k'amafoto n'amashusho. Niko turangije, tugiye gukurikiza agace ka 6 kajyana n'inama za social media n'ubwiyongere. Ubwenge bw'amasocial media tugiye kurana inama zijyanye n'amasocial media, tugiye kurana nanone mo uduce 10 turimo mo hano nyine. Aga 51 idea 50 video idea 51 gutanga inama ku bijyanye no gukura kuri Instagram, gukura nyine gukura nuko bivuze nawe ngo gukura kuri Instagram. Uburyo ki Instagram yakura? Nimba ufite ubumenyi bujyanye no gukuza ama Instagram account, wibwicarana na idea, fungura YouTube channel utangira wigisha abantu uburyo bakuzamo ma Instagram account yayo. Biraza kugufasha gutanga amakuru, ibintu bagufasha kugira abantu bagukurikirana kuri YouTube channel yawe wafunguye nka business ugiye gukora, uko YouTube channel ni business. 52 kuganira ku buryo algorithm za social media zikora. For example YouTube ni ifite icyo bita algorithm system ya YouTube yo gusharinga video zigiye kuri YouTube, izishakira abakiriya batandukanye bifuza kureba ibyo bintu. Urugero wakoze kujyanye no gufotora, hari umuntu ukunda kureba ibyo bintu, baraza kuma video yawe ayirebe aguteza imbere nawe abe umwe mu bagukurikirana. Wakoze ijyanye n'ubucuruzi kandi hari umuntu ukunda kureba video z'ubucuruzi, iyo system ya YouTube yitwa algorithm iraza gufata iyo video yawe iyijyane kuri ba bantu iyibagezeho bashaka ubucuruzi bayirebe. Iyo rero algorithm ya YouTube yo nkuko nyisobanura, tangira business yo gusobanura abantu. Iyo algorithm ya YouTube, ya Facebook, ya TikTok, ya Instagram, ya Twitter, uburyo umuntu posting ikintu kikarebwa n'abantu benshi cyane kandi adasanzwe akoresheje iyo platform aposting za rubwa mbenda igiyeho cyase musobanuye algorithm ikora iyo system y'izo social media zikora gute ku buryo nabo bamenya ngo ni posting akantu kanjye, ni posting ifoto yanjye irarebwa n'abantu wenda si 1000 ku munsi, bigenze bite kujyaho kugira ngo irebwe n'abantu babiri gusa, ni gute irebwa n'abantu 1000? Mwigisha ukuntu ibibire benshi baraza kugana kuko bakeneye gukoresha imbuga nkoranyambaga bagapostinga. Kora video ivuga ku ibyo bintu, baraza kuza abakiriya ari benshi cyane. 53 gusesengura si y'abakozi ba social media. Burya social media igira abakozi.
social medias, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, iyo X n'izindi na za Snapchat zose zigira n'ama website atandukanye byose bigira abakozi. Gusesengura rero isi y'abakozi bizo social media, urugero nawe uzikoresha umukozi wazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ubishaka utabishaka. Iyo uyikoresha uba uri umukozi wa nyiri iyo social media wayicreate, nyirayo uba uri umukozi we. Nawe afite abakozi barufisha hemba, ariko nawe uri umwe mu bakozi be, araguhemba. Urakoresha YouTube channel, amafaranga winjije ku kwezi yinjiye, iyo ni umushahara guhaye, araguhemba, uri umukozi. Abantu mukoresha YouTube channel muri abakozi ba nyiri YouTube channel. Baraba nyiri YouTube, uri umukozi we, ukoresha YouTube channel, uri umukozi we. Rero hakenewe umuntu utangira kwigisha abantu, akabereka uburyo ki ari abakozi b'abo bantu. Abo bantu uburyo turi abakozi babo, hakenewe umuntu ukora iyo video agatanga ubwo bumenyi. Ubwo bumenyi rero n'ugutanga, hari benshi cyane bazabufata ko abantu bakeneye no kwiga ibindi bintu batari bazi. Umuntu amenye ko afite umuntu umubereye boss, atarabizi ngo niwe boss, ngo afite business za gukora, ngo akora ibiganiro kuri YouTube channel, ngo ni mu boss ku giti cye. No, uri umukozi, you are employer, there is employee. Hari umuntu wakwiemployinza guha akazi kuri YouTube channel. Nyiri gufungura YouTube channel yabahaye akazi. 54 kwerekana uko wageze ku ntsinzi yawe muri social media. Buriya abantu bateye imbere muri social media, kuri social media, buriya baramutse bakubwinza banyuzemo, ubusanga ari ibintu bigoranye cyane bikomeye. Ntabwo umuntu abyutse mu gitondo ngo abyuka posting itagira aba subscribers miliyoni, agira aba followers kuri Twitter cyangwa Instagram cyangwa TikTok miliyoni. Never. Bafite aho bahereye ku musabo umwe kuri zero, haza umwe hagera 10, 100, miliyoni iragera. Rero nimba ufite waramaze kuba munini ku izo mbuga, tangira ukora video zo werekana uburyo ki wabigezeho. Hari benshi cyane hano hanze bakeneye kumva uburyo wabigezeho, nabo bakaba bavuga ati wow, is that all? Natwe twahera hano aka kari 55 gutegura ibiganiro bya Q&A ku bijyanye n'ubwiyongere. Ku bwiyongere ni ubujyanye n'ubundi n'ama social media, ko niyo turi kuvugaho. Q&A ni question and answers. Tegura ibiganiro bijyanye n'ibibazo n'ibisubizo ku bijyanye n'ubwiyongere bwa social medias. Ushobora gutumira urubyiruko rukoresha izo social medias, ukarubaza ibibazo ku bijyanye n'ama social medias, nabo bakagusubiza. Hari benshi bakeneye kumva ibyo bintu bijyanye n'ubwiyongere bwabo, bise bifite impact muri society, mu rubyiruko, mu kwisi muri rusange. Ubwiyongere bw'ama social media, ubwiyongere bw'abakoresha social media bwo bufite izihe ngaruka ku ma platform, ku rubyiruko, ku bintu byose. Dukenera ibibazo n'ibisubizo. Iyo video yawe izakurikirwa na benshi, kuko hari benshi bakeneye kumva ibintu nk'ibyo ngibyo. 58 gutanga inama zo gukora content ifatanwe umutima. Buriya uyu umuntu akora content abikuye ku mutima, afite ukuntu yayifirinze, n'umuntu uri kwikurikirana arayifiringa, akabibona ko ikinego gukurikirana kimurimo muri ku mutima. Rero nimba ugiye gutangira business yo gukora YouTube channel, ukaba muri niche ufitemo niche zo kuganiza ku bantu bijyanye n'ama social medias, tangira utanga inama za content zifatanwa umutima. Wigisha abantu uburyo ushobora gufata content irimo amarangamutima agatitiza abantu, ku buryo umuntu araye video n'ubutakagaruka aje guhishakisha, akayisubiraho bati video yarandijije, yaranshimishije, yankoreye nibi. Abantu bakeneye kumenya uburyo bafata bagakora video iturutse ku mutima, kumba mutima yabo. Iyo video igira abakiriya benshi cyane. Iyi video nanjye nzayikora n'ukuri kw'Imana. Yego, ya 58 nanjye yishyize mu mutima, ku mutima nanjye ngomba kwikora rwose n'ukuri kw'Imana. Muzayibona Misiri imbere, ndayibasezeranyije, muyitegure. 59 kugirana ibiganiro n'abahanga muri social media. Hari aba expert hano hanze, aba expert, aba IT bazi ibintu bijyanye na social media. Akoraho rikaka ikintu cyitwa social media ari utuntu twe rwose. Iyo bashaka babibariza bajya kubariza iwe, jya kubakoresha ibiganiro bigiza nano hanze biha abantu
kuri YouTube channel wafunguye. Abantu benshi bazabikurikirana kuko bakeneye ubumenyi bwisumbuye ku bwo bafite, kandi hano hanze hari benshi babwicaranye rwose bagiye no mu yindi business batite ku bya social media cyane, ariko bafite ubwo bumenyi. Baganizwa ikiganiro ukizana ugiha abanyarwanda, ukizana ugiha abantu hano hanze ku isi, ugiha abantu bari hanze ibihugu bitandukanye, barabikurikirana barabikunda ibi bintu kuko social media zigutwara abantu zibajyana hirya no hino, bari kuzikunda cyane. Rero baha ibiganiro bijyanye na social media ku bantu baba expert mw'ibyo bintu. 60 kwerekana uburyo bwo gukora imbuga nkoranyambaga zifatika. Wow, twize kubijyanye na social media byose tugenda tubimanuka, uburyo wakorera video yigisha abantu ibintu bitandukanye, ko tugeze kwa kanumva ni sawa umenye gute how to create YouTube channel. Niba warafunguye YouTube channel, menya ko ndi umuntu utarayifungura, utazi niko yifungura kandi ashaka kubimenya. Kora video yigisha abantu gufungura YouTube channel. Urabona abakiriya hari benshi bashaka kuzifungura bakaza nabo bagatangira gukora business kuri YouTube channel. Kora video wereka abantu ukuntu bafungura Facebook iri professional, yirahembwa, iri eligible guhembwa, TikTok iri eligible, Instagram, Twitter, izo zose mbuga nkoranyambaga zose za Snap zose. Umuntu akeneye gukora ibintu biri perfect, biri professional. Kora videos rero zigenda zerekana ukuntu ayo account, ayo social media atandukanye uburyo afungukamo, uburyo ki ushobora kuyakreya. So benshi bakeneye izi nama. Hari wowe ubizi uhita ujya abantu bose babizi. Ushobora no kumva umuntu utabizi ukanamuseka ati ntuzi gufungura Facebook, ntuzi gufungura Twitter, ntuzi gufungura Instagram, ukumva biranagutangaje. Ariko my dear, out there hano hanze rwose hari abantu benshi cyane batazi ko bifungurwa, batazi ko bikorwa. Iyo bigeze mu bantu bakuru biba akarusho. Na WhatsApp usanga byagoranye, ariko bose burya baba babikeneye. Burya hari n'abatabijyamo cyane kuko bumva bizamutwara umwanya atabizi, bizamutwara igihe kandi na mwanya uhagije afite. But I promise you that everyone this world abakeneye kumva ko nabo yakoresheje imbuga nkoranyambaga, kumva ko yagezeho, kumva ko afite ubumenyi bw'ibyo bintu. So mutangire rero mugire mutangire mukora ama video mwigisha abantu ibyo bintu. Niba ushaka gukora business ya YouTube channel, tangira kuri iyo business yo kwigisha abantu bijyanye no gukora izi mbuga nkoranyambaga, uzicreate, uzabona abakiriya. I promise you that uzabona abakiriya b'ibyo bintu. So tumaze kuvuga uduce 20 twize kuri business isanzwe, tukiga kuri social media byose ko bifatanye hamwe nka business. Next time tuzaganira kubyutsa ishyaka n'ubwenge. Tuzaganira kuri ibyo bintu ambaye imbaranse, kubyutsa ishyaka n'ubwenge. Ishyaka kurimo kuribyutsa hamwe no gukoresha ubwenge ufite kugira ngo ubashe gusharinga izo ideas zirimo ibintu bikurimo, utarimo urashyiramo ishyaka ngo n'ubu bwenge ufite gushyiramo ishyaka ngo ubigeze no ku bandi ubicuruze bye no kwa nabo bagira akamaro nabo babicuruze. You have the big problem, but next time we have to deal on it. Make sure you subscribe, comment, share, like, just to be sure that part 4 you will be there to listen it, to follow. Ntiwibagirwe gukanda subscribe my dear, ntiwibagirwe gukanda share kugira ngo bigende ku bandi nawe bagira akamaro. Like yawe ndayikunda cyane, comment ikaba imbamutima kuri njye no kuko Imana yari Desire mwari muri kuganira. Naho ubutaha tuzasubire next time. Ndabibutsa ko iki kiganiro kizagisohoka every day, buri munsi azasohoka part imwe. Niba karusho ziza ari 2, ariko buri munsi part imwe izasohoka mpaka tubonye business ideas zirenga igihumbi ushobora gukora kuri YouTube channel. Ubwo nituzirangiza abantu mutarabatayari ngo muzikore, nzazibakora na zino business zirenga igihumbi. Nzafungura amacana atandukanye nzikorera mu bari gucana ku maso. So next time tuzabonane inshallah.